nas je zelo pomembno, da se odpremo tudi za širšo javnost, za naše raziskovalke in raziskovalce. In današnji dan je namenjen temu, da predstavimo različne mehanizme, inštrumente, kot jih rečemo, ki jih izvajamo. To so dejansko razpisi. Istočasno seznanimo raziskovalke in raziskovalce tudi s tem, na kakšen način je potrebno pravilno poročati o porabi proračunskega, poudarjamo, denarja. In uspelo nam je narediti tudi, mislim, da kar uspešno okroglo mizo, panelno razpravo s predsednikom Science Europe in z ministrom Jernejem Pikalom. Lani je predsednik republike Borut Pahor sprejel mlade raziskovalce v palači, v predsedniški palači. Letos nam je dal pokroviteljstvo, tako da poskušamo vedno na nek način dvigniti raven tega dogodka in mladim raziskovalkam in raziskovalcem povedati, kako pomembno je to, da so se odločili za doktorski študij in kakšen pomen ima to za širšo družbo. Nedvomno ga ima. Vlaganje v znanost je vedno vlaganje na dolgi rok. In znanost je tista, ki vedno prispeva k družbi. Pravzaprav je vlaganje v znanost najboljše vlaganje, ki si ga družba lahko omisli, zato ker je denar davkoplačevalcev ne samo dobro, ampak izjemno dobro naložen. Ministrstvo lahko zagotavlja pogoje za to, da znanstveniki lahko delajo. Ni ministrstvo tisto, ki bi se na politični ali kakšen drug administrativni način vmešavalo v delo znanstvenikov. Zato so nekako prioritete na tem področju, ki jih ima ministrstvo, najprej prenoviti zakonodajni okvir, torej z novim zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ter seveda tisto, kar je najpomembnejše, zagotoviti boljše financiranje znanosti in raziskovanja, ki je sedaj pravzaprav na najslabši ali pa eni najnižjih ravni, kar smo jih kadarkoli v Sloveniji imeli, in tudi v Evropi smo na zelo nizkem mestu. So in Europe we have several ways to fund research. One of course is through the European Framework Program, but still by far the most important funding stream comes from national agencies. They can provide programs that are adapted to the specificities of the countries. They can help countries to modernize their science system. They can help, as is the case in Slovenia, really to bring excellence in the research system. Science in Europe is the best investment that we can make for the future, and it's a long-term investment, be it through training the people in what will be the sources and the pillars of future innovation and future societal and generational wealth. All that is about science, and I think if people look back in history 50 or 100 years from now and look at the European project, what they will remember or what they will see as very important is maybe not the common agricultural policy, but I think it's the European scientific and research framework programs.